So Kento hari ni mau ajar macam mana adjust itu clock timing dalam meter Harrier, Toyota Harrier atau Toyota kereta sekarang baru punya. Macam mana mau adjust dia punya clock. Follow Kento. Okay, first Kento nak you pergi menu dulu. Menu, you nampak setup tak? Pergi setup. Lepas tu nampak atas sekali clock. Clock. Okay, you boleh adjust time sini. Ini kurang, ini tambah lah. Jadi I nak jadikan dia 2 o'clock 2 o'clock exactly. Jadi kita masuk, tekan hold saja dia boleh jalan terus lah. Tak payah tekan-tekan macam tu, you hold saja. You boleh nampak dah bila dia clock tukar, sini pun ikut juga dia tukar. Dia serentak. Jadi dia ikut lah, you tunggulah. Okay, I put it as 2.14 lah sekarang. 2.14. Ini pun 2.14 lah. Sudah settle lah. Ini cara dia set clock. Kento juga ada ajar next video macam mana boleh pakai Android phone, play YouTube, Google, Mindways di Harrier JPL player. So jangan lupa follow Kento.